Dobar dan, dobri moji. Po običaju ja pričam o dobrim i lošim stvarima koji nam trebaju ili ne trebaju. Kada ja kažem uvijek ću reći da negativne misli privlače negativne stvari, negativne misli da nas guraju u depresiju i bolesti, a pozitivne misli naravno da i te visoke frekvencije privlače pozitivne stvari. Htio sam pričati o strahu, o strahovima koji nam prouzrokuju vijesti sa naših medija, o mržnji, o ružnim emocijama koje prouzrokuju dešavanja na Bliskom istoku i šta ja znam gdje od ratova. Jednostavno i jedne i druge emocije utiču na nas, ne na ono kome su upućene. I taj strah koji se prouzrokovan tim ružnim mislima namjerno se plasira da bi oštetio ljudsko zdravlje, da bi nas gurnuo u depresiju, a samim tim i te niske frekvencije koje nas guraju direktno u bolesti. Od negativnih misli i emocija i vijesti i od straha smatraju jetra i bubrezi prije svega, pa onda srce, pa onda pluća. Čitav organizam strada samim tim od tih ružnih emocija, od straha, od svega toga. Prema tome, dobri i dragi moji prijatelji, moja preporuka, moj savjet je da ignorišete sve te negativnosti, jer mi tu ne možemo uraditi ništa. Možemo slušati, gledati 24 sata vijesti i posmatrati šta se dešava u svijetu i kupiti strah. Jako je bitna stvar da napravimo, ko što ja kažem u onim mojim grupnim terapijama, da napravimo sam svoj svijet u kojem će biti pozitivne stvari, u kojima ćemo naći nešto čemu ćemo se radovati, što će nas činiti sretnim, naša djeca, naša unučad, naši brat i sestra, naš partner, jednostavno širiti oko sebe ljubav i dobrotu. To je jedini naš spas, dragi moji prijatelji, za naše zdravlje je smijeh lijek, je dobar seks lijek. Jednostavno, jako je bitna stvar da opstanete pozitivni i da širite tu dobrotu i pozitivnost oko sebe. Ako mislimo opstati i ostati, okanite se strahova od stvari koje će se desiti ili se neće desiti. Samo dragi Bog zna šta će se desiti sutra, mi ne znamo. Eto, srdačan pozdrav, volim vas puno, budite mi veseli i nasmijani i dobri, puno vas volim. Živjeli!